namadoiki nyoo amu silangeni apa eetai silangeni niaku malo nanu esilange nemaisu nena kishu nemelelek toi ninye kaikenari oleng te show neitoki aaku mayierisho tenayierisho naa teyieuna naa enkiti ake peedoli pae tolilo nyoo talama enkima so nejo ele tung'ani keetai ake ena pesho so naton tiaji nanya aipang'u naifikiria lelo omon niaku katii oshi nanu ena pesho niaku maata oshi nanu tipat tenang papa apake laatayie nanu tipat so ore peepuoi nelotu nena mawazo edadi neponu nena mawazo ore peela nidipi eramatare kake ketii ake nena mawazo yes actually aishirata oleng ore paaton tiaji najo kaar naa keon naa ele shani aok naton alakwa ele shani lenkoonkoni naa ore ake metii oltung'ani naa nkajijik ormaasai ina paajijik ormaasai naa keimuni lidoli atua neimuni ele paa kejing'uni ade so ijo kabaiki ake ewueji alakita naning enaijo ketii oltung'ani ogira ajing'u napal ning'ito ake nkejek naitoki alak naning oltoilo laatiaka miok ake amuye so nikalia naishir nairragi nalo boo miok ake naning oltoilo clear laatiaka miok ake amuye nainyototo alo aing'uraa enaa ketii oltung'ani otii emilango metii asi napal ore enkolong iare naa katejo ore ena silange oshi naajokini milo kalo paalo aya tine naa kejokini apa yiok kioku enkare tesilange mironyaki ake oltoo lemetii enkare esilange amu ijo duo oshi ore duo apa inosakini yiok emekelo oshi nijo airony oltoo empty nemisink amu ekironyaki naduo ometadoi peedoiki enkare kira kutiti neji ore kelelek kinut ina naikonji nilo so najo ore ina apa naji mias ake kalo aas ina paikaja paajing atua ena silange ore taa taata agira apare enkolong nabo ina mee enkolong nabo nkolong'i naalama ore taa taata tinewueji agira apare amu ijo toi duo mayieu nadoiki kayieu niaku ijo entoki emporeet ijo duo ketiu enaa kaata entoki nayieu naas nemeyie duo nagira aas accident yani ijo duo tenapa toki nikitiakaki minkake nejia amu kelelek kishoroo oltoo kayieu naas paikaja paashoroo so ore naa agira aas ina agira aijaribu naa kanyikaki enkare oleng naitoki ake aning olapa toilo nejoki naning oltoilo ore enoolong netoponayie likae rorei mijing ake enkare amuya naa kaanyor oleng so that day nalo ake naipang nalo aishir teshumata esilange tidia shoto nanang'akino enkare esilange namanaa amu kikarr apa nalo aton aishir najo kang'ae toi lonyorrisho naiteru airo hivyo it is so emotional to me up to date because it's so emotional it was real najo kang'ae ele lonyorrisho katoning oltoilo laatiaka mijing ake enaare amu naa kaanyor najo kang'ae ele lonyorrisho Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show supa oleng tepooki wueji nigira atumie yiok agira aitomon ena rishata sidai oleng nagira ajo karibu sana tena rishata nikijo Mary Supet Show inspiring lives ayaki oshi ake enkipindi sidai oleng episode naapaasha naitukuj iltung'anak tiatua olosho le maa iyiolo agira aing'or tena rishata itii county e Narok, county e Samburu, county e Laikipia, county e Kajiado arashu itumito ninye yiok toonkaunti napaasha Nairobi, itumito yiok te Tanzania, naona watu wengi sana Dar es Salaam, adolta iltung'anak otumito yiok oshi te Zambia,
diaspora ko United States of America agira aitoomon oleng nagira ajo ashe oleng tenkaraki oshi nigirara aing'or Mary Supetio nikigirara ai support. God bless you so much. Agira ka omon please subscribe to my YouTube channel tine tiabori kadol si ajo kumok iltung'anak oing'or later need to subscribe, but I see we keep growing every day and I really appreciate you. Ore taata na kashipa oleng amu kiata esinke Enkai Namayiana, mama Namayiana tiatua olosho le maa, keliki ake yiok ajo keji ng'ae na ikipuo aimaki mbaa napasha. Ang'asa aliki yiok enkatini enye kidogo alafu peliki yiok enikinko tenikintubulu inkera godly children, inkera naitubuluni toonkoitoi Enkai. Ng'ura siyie tanakata ajo idol inkera ajo kegira inkera aimin, egira inkera aaku nkulie nemeyioloi ajo nyoo shida, nyoo natijing'aka inkera, nyoo natijing'aka Gen Z. We don't know if it is how the parents walikuwa wanawalea sijui. Kake ikiata esinke Enkai Namayiana na yiolo ninye aiteng'ena yiok nena baa na kelo ake aiteng'en iyiok. Karibu sana kigira apuo dukuya agira ake alo aitoomon pekilo airoroki kaaji Mary Supet ara eneleshao aka nayau osim. Wow, olaing'urani le Mary Supetio agira alo aitoomon mam. Karibu oleng mam. Ashe oleng. Karibu sana. Ashe oleng. Atishipe taata eewuo Mary Supetio. Yeah. Kitoyiolounote terishata dorrop oleng. Na kaya kitooshi ena mama kule. Akona maziwa by the way huku Kitengela. Na very nice. Na kore nye yiok aketara apa ilong oloirambai. By the way naitayu aitayu nusu elita. That's good. Yes. Yesterday no link. Yeah, yesterday so no link. Mutumpromote. Nusu elita encholati? Yeah, nusu elita. Kayiolo aitayu. Era entomononi nadupa. Naitayu encholati te Kitengela te town. Sindio kenye nkukunyet. Nkera ine tunatoanga by the way. Because it's good milk. Neeku karibu sana iroroki oloing'urani le Mary Supetio. Ajo ninye entasupa oleng pooki laing'orita ena kamera tenino. Na atishipa oleng paayiolou Mary Supet, atayiolo Mary Supet eimu Facebook o YouTube. Natishipakine oleng. Nadol ajo easita esiai sidai. Nadol ajo kelelek nai kiriamari aas embae naret iltung'anak pookin nereket enkishui ang'. Amen. Neeku kaaji nanu Nancy Sinket naa kara entomononi e Reverend Carey naararita Enkai atajeuo kanyorr olaitoriani Yesu. Kiasisho tenkisiayiare e Open Heavens Ministry. Kiata nkanisani natii abori yiok. Nikiata eretoto sapuk Enkai teshumata enkishui ang'. Wow. Kara sii entomononi naata nkera, aata nkera 4 naatubulutua naa kaisho Enkai enashe. Amen. Aisumisho sii enaa emwalimui. Oira sii emalimui. Aisumisho tenkasiti primary. Na atodua Enkai erarita enkishui ai. Natodua aretita Enkai mataasa esiai oonkera ata tina sukuul. Autaa nkera aret iyiok. Nikitodua eretoto Enkai. Amen. Yes. Wow, karibu sana. Iliki yiok enkiti janino eton itu kinteru inteng'en iyiok eninko nikintubulu nkera na tiatua euriata olaitoriani. Neeku liki ake yiok amu ira enkerai ormaasai, entomononi naisume, nayiolo ajo melelek apa enkisuma inakata, kake adolta ajo wewe umesoma, labda utuambie ilikuwa vipi, etu apa yie nyorraa mikiyami mapema, arashu nipuku te sukuul, toliki yiok na kiti jani. Okay, ore kitisho ai na kiata apa changamoto kumok oleng. Ore paaini nanu ore paabulu pee aiput ilarin 10 nelo papa naa katorrono apa oleng amu olarrabal apa laikampan ormaasai. Neeku neetaraki. Neeku ekinyika apa oleng. Ore baada ina keeya papa nibelekenya enkishui ai adamu ajo atii nkilasini are peelo. Naiteru aaku kadamu oleng naishir amu kejo oshi iltung'anak medamu enkerai intokiting. Nejo ai kanyoo edama kelele ninche nkera. Neeku aishir naisinanu naton omatijing'a depression. Enkerai kinyi. Class 2. Naiteru atum ulcers namuoi oleng.
neendelea agira aisomita aiko nejia meeta ewueji nitu ayai asi maayeuto yaaku kaiterre neeku kaiterre naiteru apa aiterre 1990 to 1996 for 6 years larin ile na ina siai ake naa kaiterre katitin 3 tendama metaa keji melo sukuul nche eton itu elo sukuul amu ena sukuul eeta enitaasaki yiolo ajo irmaasai ing'oru ake mporet entoki ketii ake toki but ore after that nalotu Enkai aishuunye ore apa mama lai naa entomononi nanyorr Enkai hoo naa ore apa inakata eton duo ejing oleng kake eyiolo Enkai neomon apa Enkai oleng adamu nabolo najo aning'ishoi aibung'ita idipa aiterria egira ajo naai nchiunye Nancy naa teninchiunye naisho mikisiaia naning'ishoi ejito nejia neigil ake naai nchiunye Nancy naa eninchiunye naisho mikisiaia so eimayie apa engoloto sapuk oleng neengoliai nitusuma nemeeta esiai kake eewuo Enkai aret iyiok ore 1996 naaponunui aomonoki irpastani otii Bishop Solonga orkulie kumok ake naitaasi deliverance inakata kumbe kelo naa ore teniima morning for a long time ning'amaa nkulie kiyang'eta e trauma nikintanyamal osesen nikiponu nkiyang'eta naa ore napa mostly kaidedetu papa kumbe those keimu sinche those are spirits keimu sinche nkiyang'eta nkidetideti teniaku oltung'ani oidetidetu iltung'anak ootuata ntokitin nijo nena nidamu nimbirribirr imbaa enye niaku laikino atung'iki naa ketum intokitin kumok eneimu tiatua enkishui ino naalotu Enkai alaku ore naa paalaku naidip class 8 nalo secondary naitoki alo college naitoki ake ajing enkai college e teaching naidip era apa akeyie focus pisuma kanyorr apa enkisuma oleng ore nye inakata ajokini mintoki taata alo sukuul mintoki ake alo aiterre amu jito interre oleng tiang minterre tiang kake interre oleng te sukuul mintoki ake alo sukuul mintoki aiterre ilikuwa inachukia ukienda shule naikonya alo sukuul in fact after salvation paajeu nanu kibelekenye enkishui ai naaku focus naaneneng'u indamunot naaneneng'u oltau naibelekenya ntokitin kumok oleng neeku jo kaidim naifikiria reason neeku dol mbele ijo duo kadolta mbele so nalotu naendelea aisuma naidip class 8 ore paidip form 4 naitoki ake aendelea aisuma nalotu Enkai aret naidip nena colleges pookin nalotu atum osinkalo Enkai Reverend Karei nikiyama naitoki ake aendelea tenkisuma ai Biblia tenkaraki enkisiayiare netareto yiok Enkai nikincho Enkai enashe neeku kisiligayu Enkai naa kidim Enkai atalaku oltung'ani tenyamali yoyote naa kidim Enkai atijing'aki entoki natalaikinote iltung'anak amu ore apa inakata amuoi naa kaariki iwueitin kumok atorikoki iltung'anak loshi oing'orisho nkaik ntasat apa naji Ng'oto Peter tenakop ang nejo iyata enkutuk orpayian oje iyata enkutuk orpayian oje eng'oru ntasati are orpayiani are alafu nikiponu aeniki enkopito ninchiu itu aishiu oltung'ani doi ng'or oltung'ani nkaik nikitoki atoni nejo neji kaata emoyian oldasin naarikokini olikae tasat naang'am tembe yani adung naapik intokiting nejo ketaa kiishiu itu aishiu naitokini mawazo metii oltung'ani likirorie duo ajo kitonyorrayie ajo hemu papa lino keyioloi ninye ajo kaishirita mpapa metii oltung'ani oyiolo ajo kaishirita nanu mpapa ajokini ake naake ijo tekitejita nkonyek kenkolong najo enaa ishomo duo aar enterit nikisuakini enterit nkonyek najo naa tesukuul ake ilo aishir kaishir teshoo naishir tiang niaku kanyorr atotona towueitin kivyangu neenemil pencil najo nkaraki metii papa menaa duo ahomo ainyang'aki tenisikong iyo mama tiaji ata enisikong iyo pookin najo nanu sawa tu ninye mukure apa ninye etii papa yes amu close apa nanu oleng I remember inyang'u apa nkalamuni that time inyang'u nkalamuni
enoshi bucket musima nepik ilapa sandukuni lorpayiani loopiki ositima nepiki radio naa tenalotu te sukuul aishirita amu ore ake paiminie enkalamu naishir naajoki owuene kanyoo naji enkalamu imine ajoki tigirai naarik aji naisho enkalamu ng'ejuk naa enaiminie enaake naisho enaake amu kiminie taa nkera nkalamuni so kikiata apa yiok close relationship naa minotisi ajo kesipa kake hoo ninotisi amu kelo apa naajokini ore tentoki naje netaase pitemu sii alo aliki papai lino amu every time tenebau papa kalo ake nanu asuj aibung orkarasha naikilikuanishore nainosaki ntokitin naliki entoki duo nataase ata ninye nemeyieuni duo nening'i neeku kelo naa keeta nkera sininche mbaa naimaa nemeyioloi ajo kegira aimaa naa kelo nijo keng'ida ena kerai nelo nijo kitaakuno nelo nijo kitapashipashaki kake tenilo naaji ajurr ina baye oleng nebaiki netii entoki nagira enkerai aimaa. Neeku tina peepuo ena ministry? I think ine pee eewuo ena ministry osii paalo aisomea esiai oonkera duo aaku emalimui kake I think teneewuo amu aata olola nanu tenadol ninye enkerai naisinanu nemasioki akwetiki ajo nyoo kanyoo toi ijo kaata ake enkong'u naa kayieu najurr oleng ajo kanyoo sa ata te sukuul naa kelelek asioki ayiolou enkerai naata esumash ijo kayiolou ake haraka tenaing'orr najo esumash eeta ena naing'orr enkae najo woi usiyie ene nairorie and by the way ore teretoto Enkai natareto nkera kumok oleng atareto nkera kumok oleng keimaa nkera ntokitin kumok naa ore tenkaraki ena damunoto nikijo eme nkera tenelo ninye oltung'ani neji ore tu ninye nkera kesioki arikino kulo tung'anak kituak toi oogol nepoito ailejilej iltung'anak botorok nilejilej iltung'anak ootubulutua ning'uari nkera naa kejokini ake nkera enchom entadalata enchom engurana kanyoo toi iasita tene naa enedoli tolilo nemedoli enaa kaina toki keji ake nyoo shomo enetii nkulie nyoo homo enetii nkulie neeku kelo naa keimaa nkera ntokitin kake atodua nanu ajo ore loisilig olaitoriani naa keeta Enkai eretoto sapuk ata ninye egira aisilig Enkai eton itu ijing atua Enkai oleng eton eeta mbaa ake neton sii igira apare kake ore osiligi lino netii atua Enkai keeta Enkai eretoto sapuk oleng amu ore tenkaraki ilo kiti siligi apa otamama tenkaraki Enkai nening Enkai enkomono enye naaponunui aalaku naitauni lelo pepoi le keeya naitauni lelo pepoi loondamunot torrok amu etabaiki apa level naa kayieu naar keon by the way atetema katitin are aar keon atetema katitin are ara enkerai inakata kagira aiteseka kagira aiterre naa ore enkata edukuya naa kadamu ajo ketejoki empang'u esuja nkishu natoyie kakwa natii enaaji najo nanu kaina nalimu ore oltung'ani oipotishe naa nejo good for nothing good for nothing yani kesidai keetai ake pesho amu etejo apa oldakitari peemanyikaki enkima peemanap oltoo lenkare peemaas esiai nagol peemalo anyikaki lelo dipi amu kedumu nyoo ena kiterria ore napa peemanyikaki enkima penelo ake nainepu ena kiterria nemajing nyoo enkima nemanyikaki nkariak penelo ake naiterr ainepu ake duo nemadoiki nyoo amu silangeni apa eetai silangeni neeku malo nanu esilange nemaisu nena kishu nemelelek toi ninye ake aikenari oleng te show neitoki aaku mayierisho tenayierisho naa teyieuna naa enkiti ake peedoli pae tolilo nyoo talama enkima so nejo ele tung'ani keetai ake ena pesho so naton tiaji naanya aipang'u naifikiria lelo omon neeku katii oshi nanu ena pesho neeku maata oshi nanu tipat tenang papa apake laatayie nanu tipat so ore peepuoi nelotu nena mawazo neponu nena mawazo ore nidipi eramatare kake ketii ake nena mawazo yes actually aishirata oleng
ore paaton tiaji najo kaar naa keon naa ele shani aok naton alakwa ele shani lenkoonkoni naa ore ake metii oltung'ani naa nkajijik ormaasai ina paajijik ormaasai naa keimuni lidoli atua neimuni ele paa kejing'uni ade so ijo kabaiki ake ewueji alakita naning enaa ijo ketii oltung'ani ogira ajing'u napal ning'ito ake nkejek naitoki alak naning oltoilo laatiaka miok ake amuye so nikalia naishir nairragi nalo boo miok ake naning oltoilo clear laatiaka miok ake amuye nainyototo alo aing'uraa enaa ketii oltung'ani otii emilango metii asi napal ore enkolong iare naa katejo ore ena silango oshi naajokini milo kalo paalo aya tine naa kejokini apa yiok kioku enkare tesilanke mironyaki ake oltoo lemetii enkare esilanke amu ijo duo oshi ore duo apa inosakini yiok emekelo oshi nijo airony oltoo empty nemisink amu ekironyaki naduo metadoi peedoiki enkare kira kutiti neji ore kelelek kinut ena naikonji nilo so najo ore ina apa naji mias ake kalo aas ina paikaja paajing atua ena silanke ore taa taata agira apare enkolong nabo ina mee enkolong nabo nkolong'i naalama ore taa taata tinewueji agira apare amu ijo duo mayieu nadoiki kayieu niaku ijo entoki emporeet ijo duo ketiu enaa kaata entoki nayieu naas nemeyie duo nagira aas accident yani ijo duo tenapa toki nikitiakaki minkake neja amu kelelek kishoroo oltoo kayieu naas paikaja paashoroo so ore naa agira aas ina agira aijaribu naa kanyikaki enkare oleng naitoki ake aning olapa toilo nejoki naning oltoilo ore enoolong netoponayie likae rorei mijing ake enkare amuya naa kaanyor oleng so that day nalo ake naipang nalo aishir teshumata esilanke tidia shoto nanang'akino enkare esilanke namanaa amu kikarr apa nalo aton aishir najo kang'ae toi lonyorrisho naiteru airo hivyo it is so emotional to me up to date because it's so emotional it was real najo kang'ae ele lonyorrisho naironing oltoilo katoning oltoilo laatiaka mijing ake enaare amu naa kaanyor najo kang'ae elonyorrisho so ore ina Sunday natusujua nalo kanisa after paishir tine neton ninye miyiolo Enkai nalo kanisa nalo ainepu orpastai apa oifunza yiok te Sunday school orpastai lang laanyit oleng Pastor Benson Selei nainepu tenkaji enye amu kemanya apa kanisa naajoki amu kirosotua naajoki mateyierr enkiti breakfast pikipuo Sunday school so ore agira aton tina aji nadol empisha enkerai naji itopiwuoki te Siaya magazine payiolo aisuma pae ayiolo aisuma matii class 8 inakata second term ayiolo aisuma naisuma ake najo shee kang'ae tenaitopiwuo so naiteru ajoki Enkai tenaa intopiwo iltung'anak nchiunyieki sinanu enkiterria so that Sunday peekipuo kanisa nelotu orpastai omoni paa kihubiri aipang'u te Misiri nihubiri ore egira ajo kegira Enkai alo aitau iltung'anak te Misiri najo ake puu nakwet dukuya nawosh enkop nejo ntasati kiterria amu kiterr oshiake kake kanikito naa ajo iterre Enkai ake nejo ele pastai mayiolo kake keeta embaye nayieu Enkai nitaas kake mikias tene nakata eetuoki aipanga enkomono eimu ilo pastai naayauni Kitengela tenewueji naayauni nkaik Bishop Solonka naaponunui aomonoki naidelivae idol naa ajo aidipa apa oltau le keeya atamanya etaa kagira aiattempt aarr keon nee kebore oloikiruani ata kebore oleng and then naalotu Enkai alaku ore paalaku Enkai naalaku pii kaariki apa sipitali after 2 weeks naudi sindanoni waare kila naishori irkeek le 2 weeks naa ore ake peishunye naiterre for 6 years naudi naokito irkeek neeku ore enkiterria naa stress naa nkera yes amu kumok taa nkera oshiake naning eji niterre keyau stress
keyau stress enkiteria. And then ore naapa inakata nanu iterre naokito irkeek kumbe nemaata emoyian. Ore kulo keek ninche apa irkulie lohomo ai contribute aponiki ena ulcers apake natii. Because iwokito irkeek limikigira aisaidia nejing'ita osesen pesho na in actual sense kumbe mimuoitunye duake. Iyata ake nkulie kiyang'eta nikitapaashakitia aitesa. Wow, that is really powerful. Ore pee kiyami nilotu atum olola loonkera. Nalotu atum olola loonkera. Nalotu atum olola loonkera. Nalotu ayiolou ninye tena ajo kumbe kaata ina kishooroto. Yiolo ajo kelo oshi nias entoki paa intoki ang'asakino keon ajo kumbe ketii. Kumbe ebaiki naa ninye apa egirai aayiu. Kumbe ninye egirai aayiu ashu kumbe kaata kaidim naas entoki nijo ina. Ashu kumbe kidimayu naasishore Enkai eimu ena baye. Na ore nai paatejo keyau stress enkiteria, aata enkerai natoomonoko ashu nairorie, naitaasa counseling. Ore taa enkerai natii sininye inakata enkilasi 5. Kuna naatayiolito ate. Nemayieu naipot in details amu so ore ina kerai eji naa kahomo aisumisho tina sukuul noshiake teaching practice. Naajoki neji taata etii enkerai naiterria najo alo vile negira aiterre ketalepori ake nerukuunye irkiyo neeku kegira ake irkiyo atukunye nelepori najoki head teacher kayieu nai nairorie ena kerai tenening'ishoyu naajoki tapala paa tenesidanu nirorie nitu airorie inoolong. Ore likae kekun nairorie ore tenkaraki kara mgeni tena school naishori enkae mwalimui nejokini ena mwalimui shomo sii ng'ura ena mwalimui airorie ena kerai ajo kanyoo egira ajo. Do you know ore apa nanu entoki natodua tina kerai nitu adol emoyian. Katodua nanu ajo ketii entoki nagira aitesa ena kerai. Ketii entoki sapuk nagira. Nagira airorie ena kerai najoki kanyoo oshi piinterre nejo kaning' ake nanu kaisinanu naiterre. Kanyoo nikisinanu niany elimu. Niany elimu amu kiure. Nikiimaki ilomon kumok nebau ewueji natoning'o paajoki kanyoo oshi inyorr aisul. Naaliki kanyoo imba aisul naaliki. Najoki kanyoo recently nataasa ena ining'ito ake duo ajo ore ina toki imba oleng. Duo ina itu airorie neishir pii ometuurokinoki olorika neishir pii. Nikijoki emwalimui nakata tetijing'aka ina mwalimui nejoki tolimu akeyie. Mikipuo alimu. Mikipuo alimu. Nejo ata apa orkijanai laatiaka kaanyorr naa keyieu naaya. Naa class 8 etii ena kerai. Naa ayiaya oshi nanu irkijanani nitu aikata nanu aidimu. Kajo oshi nanu kayieu nanu naisuma. Niaku kaajo oshi ore aloito tenkoitoi kejo emitaakuno ena kiti toki emitaakuno kwani ndio nani ekiponu ake nabo olong aidimu. So ni kama kipangaki ena chama eimu nyoo olikae kijanai obo. Nelotu ele kijanai aidimu neboitare. Ore naa peeboitare ele kijanai ore ake duo tempirisi Enkai itu eeku entua. Kake etaboitare. Ore naa entoki naewuo aitanyamal ena kerai zaidi neeku ore tenetumoi toosupukuuni tenetumoi temurua naa kajo sanaa kikejeli ele kijanai kerojare. Kinosaki irkulikae yani keeta vile napik enkomom keeta vile nautaki irkulikae ajo kanyoo ninye. Keeta vile nitodol ena tito ajo so what. Najifanyanga. Sasa ni haunt ena toki ena kerai. Neeku ore etii darasa kelo ake duo ni switch off nelo to that story. Ni link the whole story how it started o vile tenakata negira ele kijanai aidharau. Ore ake pee ebaiki inewueji neeku oltau very heavy anaisha nguvu. Anazimia. So nairorie ake duo entito najoki ore ninye kuna tomonok pookin mpaka yiok miyiolo mbaa nikitaasa. Ore lororo bore ena sukuul miyiolo mbaa naataasa. Metii oltung'ani oigero tenkomom entoki nataasa. Pooki ake pee eyiolouni entoki nitaasa tenimbalie yie tenkutuk ino ashu teneini irng'anayio oitodolu ina toki. So kuanzia leo miata nye kwanza mimba. Who can prove it? You can even stand nirorie ilo kijana nijoki how do you prove it? Yes. Do you have a photo? How do you prove it? Kigero tenkomom ai. Who are you? How can you prove it? Do you know nikirorie entito miteru smile.
Ora ni deep class 8. Netoki terre. Baka nelo second. No long abaye. I tell you the truth. No long abaye. Ah, wow. No long abaye. Good job, mwalimu. And I know ore loyo in a story. Amarejo na I keep that one. Mera neji agetiu. Na geidem nai. I later. Keyiolo ake. Loyiolo ina story no long abaye. In fact, ore ninye baada ina na itoki ormalimui aipot ajoki kiata enkai tito na developer sinye enkiteria mora isia nailotu isaidia. That was the first case you dealt. The first case, and I was 4 months old in marriage. In marriage and in the school? And in the school I was, I think, 1 term agarorona. Wow. 1 term agarorona. So niasa enkai nelakuni ina kerai. Neishinda na situation. Amu kela uradi nkera iltung'ana loirori. Yes, kela ungera iltung'ana loirori. Then that girl is really principled. Ukiona msichana anaambiwa hivyo alafu analia. Mpaka niterre ake principle inarito. Aha. Neaku naisho enkai enashe. Neaku umedeal na several cases ya mingi hata ya kifo. Nimedeal ana recently 2 years apa rusoye nairori ngayiok 5 naayieu niarrate. Mure na sukuul itumore iltung'anak nkabilani, iltung'anak opaashipasha irkuaki, nitumore nkera naing'ua iltirenito opaasha, and then neeta ake sinche lelo tirenito irkuaki lenye. Na ikiata oshi PPI amu kiata sukuulini pookin, nikintoki oshi aapuo extra mile nkulie olong'i, nikias weekend challenge, nikias enkomono kake ore apa nena kera naata PPI ake duo ijitokeza. Ngulie na demonstrate tedoma ajo kiarrate. Neirorieki neyauni mairorie. Onena naapa na olalikioroni ake aipoto meuibiriaki nkera. Nejo taata keya neetai intokitin naitam oltung'ani. Antanya nkera. Nebaiki niata yie entoki nikintamio na ining'ito ajo yie nilo nkulie extra miles with it. Nelotu taata naayieu niaduare ele pasai nejoki kata nanu entoki naitanyamalita metaa katetema ajo aar keon mara mingi. So ore mulobo nikiyiolo irkumok. Nikitareto nisumate nidip primary nepuo secondary. Na kelo na inepu nkulie na ntoiwuo sababu kinyal entoiwuoi enkerai tiang' nebuaki nemor neisho esiai sapuk neinyal netum enkerai indamunot. Na kepaasha taata maisha. Amu ore apa ninche yiok ikiari teipa, nikiari tadekenya, nikiari te show, nikiari tiaulo anywhere. Neminap. Emintas ninye adamu. Kake tenikoni inji tenakata nkera tenakata nemayiolo ajo kanyioo nataase, mayiolo ajo kanyioo nataase tenkop. Kenap enkerai. Neaku kebita, ketemion toltau, kelo ninye kulie naa keyieu nitalaku ilapi. Nepuo enkerai naa kejo tenainapu ninye naar. Naar metua. Ninepu nkulie ntokitin kumok ake. Yes, keeta ntokitin kumok naisababisha ntokitin nijo nena. Naa kishaa ning'or intoiwuo nkera. Naa kishaa ning'or intoiwuo nkera. Amu etii enkae kerai ake natiaka kiterre enkerai enye ako nkilasini 7 naa apailong ake iteru iterre. Ore ena kerai ore orpayian oemita ina selenkei nemenyoyu nkera nabo apa. Neeku mepik ore duo for example mpapa duo kuna kulie kera nemepiki ena kerai enkad esipitali teneyai kunda kulie sipitalini sidan tenemoi ninye neyai. Ore sukuul meyai ninye sukuulini sidain. So ore tenakata agira airelate labda inatoki nayau ina issue. Amu ebaiki naa nedolta ninye ena kerai ajo kanyioo nanu ijo kaagira nanu aiko ijo magira airiamari onkulie. Okay, ore tenakata keetai intokitin kumok naayau ntokitin nijo nena. Keyau ninye emoyian ake duo, kelo naa oltung'ani ake duo omuoi. Metii oltung'ani oinyala, metii entoki nagira aitanyamal indamunot, keeta ake emoyian naikunaja natolua. Neetai naa sininche nena naa kelo nenyamalu oltung'ani toondamunot netum intokitin nijo nena. Ashu netum indamunot torrok. Neetai ena naa keeta ntokitin kumok nai-contribute. So mikindim atejo ore enkiterria oltung'ani pookin oiterre naa kinyalita indamunot eeta nyonyo
lazima ufanye lazima pesuj maisha ilo tung'ani ajo kanyo nagira aendelea mpaka nye ti afya enye mpaka nye te sipitali ana my case dona ajo apa nanu awaki sipitali nelauni ore ntokitin naishoritai maagira aisaidia ama larin ile ti sipitali na ore ake peishunye kulo keek ninterre so kidogo na igira apa aisho ntoki naituliza ake duo na ora dake peishunye ninterre which means mabakitai na apa meishunye megira apa aishunye yes. Wow. Iliki ake yiok kijing ena topic eninko nikintubulu nkera natii atua tiatua Enkai peetum nkera aitoriori nkoitoi enye amu dol ajo inyalate nkera kumok irkuaki etaa nye kemurr ake nkerai papa lenye nemurr ng'otonye arashu ebuaki ninche atejo di maas jawa yiok ore kibulu atuna vituka hizo minte atiaki papa lino maas egol oleng ni ngumu sana lakini sisi unaona ketii enkerai naa keoliki ake mama lenye ajoki atejo doi maas nemaasita kenanu ake eetai tenaaji sijui nini neeku mayiolo tena yiok nemegira aitubulu nkera toonkoitoi sidan tenaa nkera ake nainyalate openy iliki ake yiok egira aya yiok through that topic. Okay, ore tenakata tena siai naji aitubulu nkera naure Enkai ashu nayiolo Enkai ore te Kingereza amu enduata naata nagira oshi aendelesha tenkisiayiare ikias oshi conferences onkera nikias seminars onkera na kijo oshi ena duata let them come Nonkera. Yes, let them come. You have a seminar ya watoto? Yes, I do them. I've been doing it now for 4 years. A whole seminar ama unaonanga tu ya youth na ndomono? Mi nafanya ya watoto na youth. Kaya nikias inkolong'i are kias youth tenebo nkera neponu the same day. Ore ponu kuna kera nikiwor enaa larin okuni mpaka ile, larin ile mpaka oudo, larin oudo mpaka 13 neure kunda kulie botorok mpaka colleges niteru from 13 neilep nikincho irmalimuni and then ore pee kindip ina mafundisho pooki ng'ae nikitum entoki naji nikipuo lunch breakfast hizo nikipuo co-curricular activities nikinteng'en sii ate enkutuk ang'. Kitodua ajo ore nkera ang' ormaasai mekure eyiolo Kimasai nikinteng'en ate. Kaitumoki ade aiteng'ena te conference? Yes, tumefanya mara mingi. Ikiasaga ore oshi nkera mitoki nkera aning'u enkisuma enegiroo saa 6 kuna olarin 10 neeku nikipuo kuna co-curricular activities nikidala nikijo kira yie neng'ae nikiro Kimasai yani ijo ake duo endala naroyie entasupa oyie entasupa irani aloosho irani nialo ormarei nelimu enkerai menye nelimu ng'otonye nelimu orgilata kelimu ninye irkulikae mpaka ormishire loonkishu ore nemeyiolo ning'asia nejo nkera naa kejo ormishire kanjo mikiyiolo yiok ninepu enkerai naa kejo orgilata nejo oloshi gilata le papa nye oshi yiok kitii ashu yes kesipa nejo orgilata le papa nakijoki ajo kiata oshi irmaasai entoki najo nyoo orgilata na inosaki ake metoning'u amu ijoki keetai oshi ntokitin ekiswahili naanyanyuk enkarna kake paasha meaning sasa nejo ake sinye etii Kimasai era sinye Kimasai ntokitin naanyanyuk inkarn kake megira alimu entoki nabo sawa so nikijo oshi let them come ametejo Yesu enchoo nkera eponu enatii so let them come nerikoo yiok osirata tembuku Mathayo vile netejo Yesu inchoo nena kera eponu enatii wembuku orgalatia ore tembuku Matthew 19:14 ashu Mathayo 19:14 nejo enchoo nkera kutitik eponu enatii naijo kuna ishiakinore enkitoria shumata ore Galatians 4:19 naa kejo until Christ is formed in you. Paul apelelo jito nkera ine kutitik mailo pee mikitum Biblia Kimasai tenaa ketii simu nikindim anotie nejo nagira aikaja I labor until Christ is formed in you. Yani anyokita asisi tentai mpaka neitobiruni Kristo tiatua ntai. So ore sinja kuna kera eponu kuna kera mpaka neitobiruni Kristo tiatua ninche. Ore vision na raising a godly generation in ungodly world. Aitubulu Enkai ishoi naure Enkai
tiatua enkop nemekure eurieki Enkai. Yes. Wow. Ore mission na to preach Christ to all children in our villages, cities, and to promote the spiritual growth of young children. Young children. Na yes, and more conferences, rallies, co-curricular activities, prayers, Bible drill, memory verses, and competition. Yeah. Nini nchongera competition. Mara bolu embuku emalaki, emaru etomon. Ore nkerai nemeyiolo Biblia, nelo aing'oru Malaki te New Testament. Ning'oru enkai Malaki, yani hivyo. Yes. Nikinchindana, aitumuru esiai ororei lenkai peenyorru nkera. Amu kiba nkera entoki naliyio. Neeku mailo ake duo ajoki entotoni tene amu kayieu nining'ini ororei lenkai. Keeta nkoitoi nintumia naijo endala, kake egira ake aiteng'en. Yeah. Nedalai, nepidi, maipidoki jito mbukui e Biblia, hivyo. So, motto, touch a child, change the world. Tenebororie enkerai, enkishui enkerai, nimbelekeny enkop mzima. Wow. Amen. Ore tanakata apa piiteruni aisum inkera, niteru ilosho lang lormaasai aibelekenya. Amu ore generation nagira alotu, nelotu mokure eeta enapa toki naata kuldo, entoki ng'ejuk naishooki egira aponunye. Neeku tenikimbelekeny inkera, naa kimbelekeny enkop nalulung'a. Kimbelekeny eishoi. Naa tenikinyorraa sininye mibelekenya yiok intokitin torrok, nikimbelekeny enkop nalulung'a metaa entorroni ake natii. Teneimu entorroni nkera, amu ninye ndaa entaisere, nerruoyo inakop. Yes. So, teneimu Enkai nkera, ore toolarin ooponu, nesidanu inakop. ore inakop niaku Enkai ake natii inakop. Wow. So, teniyieu nimbelekeny enkop, naijo change a child, touch a child, change the world. Tenipore enkerai, itaporoyie enkop nalulung'a. Kwa mfano, ore tanakata yiok enkop naing'ua naa keji Kilo. Nikitum apa yiok Compassion, Kilo. Compassion International. Ni sponsor yiok Compassion when we were very young. Yiok apa itirraya yiok Compassion tinakop. Ore tanakata because eewuo apa ninye Compassion ning'oru nkera aporoo. Ore through Compassion, ibelekenye inakop. Ibelekenye. Yes. Ibelekenye inakop tororei lenkai, ibelekenye inakop tenkisuma, amu etaboroyioki apa enkerai. Neitubuluni eishoi nagira aidurru, nagira ayau enkibelekenyata. Nelo ina kibelekenyata nena kera omewaita iltirenito. Yes. Amu ekipuo Compassion, nisumi yiok ororei lenkai, nikipuo ang', nejoki yiok nomama, kanyioo duo isumaki ntae? Etejo duo ormalimui le Compassion, etii apa obo ojoki yiok, tenikijoki olaasani loong'ok entaas ing'ok, mining' ake. Nejo, ateja, tenikijoki olaasani loong'ok mataas ing'ok, mining' ake. So nikibulu, nikiyiolou enkisuma, nibelekeny Compassion ntokiting are, enkishui enjeunoto naewuo, wenkisuma. Ore naata nkera inakop inepu nkera naa alliance isumare, kuna kutitik tanakata nikitoiutuo yiok, noo Starehe Boys, inepu iltung'anak eeta A, tiatua ina team. Tiatua ina team. Nkera. Yes. Ore tenkaraki ina, nibelekenya maisha ormareita. Amu kelo ina kerai netum esiai sidai, ore within no time, nibelekeny enkaji eng'otonye, ndelepeny enkang' e papai lenye, naa ntokiting nena sidan oleng. Neeku ore kiimaki ena duata najo raising godly children. Mpaka ketii erishata apa ninoto enduata. Iyata apake? No. Ore ena duata, aewuo atum eton itu ayami paiteru atum olola paifunza nkera Sunday school. Ore paalo college teaching, naa keeta oshi entoki naji lesson plan. Amu kadamu apa ajo tine apa iterua. You scheme the lessons and you plan the lessons. So, ore paiteru transform, amu atajeuo naake inakata. Yiolo naajo atajeuo nanu ara kiti. Paiteru aibelekenya ena baye, amu aiterua sii aihubiri ara kiti oleng, nadol ajo, kidimayu ake sinche naa ore nkera te Sunday school, ni lesson plan lesson e Sunday school. Naiteru aas. Neeku kadumu ake topic, nai lesson plan asujaa, ena plan, vile ni lesson e subject e English te darasa, nasujaa agira lesson plan a certain topic. Onkera, meilapa oltung'ani ajing'aki nkera ninteru te. Kake imagine, kataasa ake duo nanu enaa entoki nadol enaa ore ena, mekidim take sinye naipanga ena. So I remember one day naiger a topic, who is Jesus? Pakaiteru taa lesson plan, objective, napuoi achieve ade, vitu kama hizo. Natum apa olola, najo alotu aifunza nkera, nabo olong,
nejo likae pastai ore ena kerai amu elakwa ening'ua matalaaki tikitam ijo kedupa enkisumata oonkera naiterunye nkera 15 ore baada olari nebaya Sunday school 70 inakop ina anisa nikilaaki entoki fee ake aishori nebaya 70 naa ore apa entoki naas kaitaa metaa enoshi ake duo naa Biblia ake ikiar empira nikiar enapa toki nikijo nekeponu nkera mpaka no yes na kelo naa tenaata topic naifunza kama siku ingine naifunza entoki naji the hidden treasure nainyang'u irmaisurin nalo aisudoo tiatua entim paa kisoma ena topic apa natejo Yesu the hidden treasure ashu kwa mfano enapa shilingi naimina natoore entasat enkaji niwuang'ie mpaka denetum te Biblia najoki kuna kera ore pee kindip aisoma ena topic najoki maapa aing'oru entoki naimina tiatua kulo kujit nikitum naa kiaku entoki sidai oleng naa kisaidia yiok so nikipuo alimana naa kayiolo ake nanu enatipika najoki eng'urai tende naidapash inkera eng'urai tende omano tade kulo maisurin ore pee kitum najoki vile netishipate inkera nenapie tanya kejo kepurdo iladuo maisurin ekwene nejioi nini najoki neji iko Yesu ore Yesu tenikitum tenikitum Yesu naa neja etiu neshipa irmalaika teshumata neshipa iltung'anak neshipa Yesu openy Enkai papa neeku tenelotu atua Enkai nejiki Enkai eitigira neshipa so nekidung'udung irmaisurin nikinya so next Sunday ki expect enkerai ajo kelelek ake etii irmaisurin nyoo kanisa neponari esiana oonkera so keetai sababuni kumok reason why God brings two people together in a marriage na ore oshi expectation Enkai naa peetum empeu naure Enkai itu akata ninye adamu Enkai ajo kayieu nai natum orkirikoi kayieu nai natum olamerani kayieu nai natum olarani ore endamunoto Enkai eini iltung'anak naa keng'uar metaa ore ina ishoi naa yiolou neeku ore itutum Enkai iltung'anak waare naa peetum eishoi naure Enkai ina endamunoto enye ake from enkata apa from the creation that is peini entoki nanyanyukie enapa naitobirua nemeeta eng'oki kake eewuo naa oloitirua enkop nelotu eng'oki enkop neeku etaa ore eini enkerai ketii Enkai netii oloitirua neeku ketii ntoki neini yiok tiatua sii eng'oki apa nataase naa ore ntokitin kumok naisababisha nkera metaa nkera naure Enkai naa tenebulu naaji enkerai tormarei ourei Enkai ntokitin naisababisha kayiolo ajo ore enkumoi ormareita lang ata ninye apa nanu olaing'ua nemeyiolo Enkai meyiolo ninye kanisa neeku keya ake duo empirisi Enkai peimu Enkai nkulie oitoi omeyau ororei lenkai atua ina ang kake kiata tenakata opportunity ore irmareita kumok enaa yie iyiolo Enkai ore nanu nayiolo Enkai ore orpayian lino neyiolo Enkai ore matejo temurua inepu ake ninye tenakata nkang'itie kumok kepuoi kanisa nkang'itie kumok kake itu ake elau oloitirua nafasi ate epuoitoi kanisa naa ninye taata kiyieu niking'enu peekimitiki nyoo ena nafasi naa ore entoki edukuya parents must model godliness lasima peetoni ntoiwuo tenkoitoi eaisho metaa ore naai nijo nakera ahomo taa kanisa nakera ahomo enkomono nelioi ina kishui ino enkomono ekanisa tenkang ino amu ore nkera tenakata nkera naa ke practical nkera tenakata yes ke practical ore tenijoki aisomaki ajoki etejo Biblia emimorisho nimorisho yie kedol ake ajo mimake ena toki sense megira ajo esipata neeku ore entoki edukuya naa neeku tenisum embuku e Joshua ematua 24 orkereri le 16 le 15 naa kejo Biblia etii apa enkai kata natilimanate Israeli eyieu neserem enai neyieu neserem irkulikae intokitin naayieu ake neserem nemut ninye Joshua nabo nejo nchere entegelu taata olisiai ai kake ore nanu enkaji ai naa kaisiai olaitoriani naa kelo oshi naa
kejo iltung'anak ore enkaji naa oltau loltung'ani osesen lenye. Yes. Kake ore naa pajusho naa orpayian oyamishe naa oltung'ani oota nkera naa kegira naa apa aimaki enkaji enye telulung'ata amu ninye naa elukunya. Ninye elukunya. Etejo apa likae tung'ani njo ake piiloito shumata openy totona itu ilo. Amu ore shumata naa keshorori iltung'anak. Naa ore eton itu ilo ashoroo loolakua toshoroi lenkaji ino. So etejo Bilia njere naa nejo Joshua naa tenimiyieu ntae nisiayiai olaitoriani entegelu naa enoolong' olisiayiayia. Tenaa nkaitin apa naisiayia loo papai linyi telido kekun le Yordan ashu tenaa nena aitin oolamori. Olamori naa tenkop natii enakop nitii. Kake ore nanu ormarei lai naa kaisiai olaitoriani. Nanu ormarei lai naa kaisiai olaitoriani. Megira apa ninye anyorraa metaa amu kelo naa ore kira ntoiwuo nikijoki nkera ntai ine. Ore enaayiai ai aserem nanu enaayiai ai. Entotoni. Entotoni midong'o ntai iloitirua. Naa nkera inonok kigira ajoki naa nemiyiolo yie ajo kanyioo ejo oloitirua. Etorrono oloitirua, kiarr oloitirua iltung'anak. Nisulaki tenaa yie nairamura naa an authoritative figure. Ijo ketiu enaa itii ake ilo ou taa ntaasa eniyieu. Badala niaku cover up oltung'ani oicover. Oltung'ani omulumul enaa vile nemulumul enkuku nkera. Niaku ore yie enkomono nijito metum oloitirua kuna ainei. Ata ninye iyiolo ajo etii ormiraa netii enaisho. Nijo metum. Kitau ake Enkai teine. Ore naa ina omonito ekilaku ake teine. Ninteru aisho oltung'ani positive words. Nijoki ina kerai ino ore Enkai naisiaita ekintaa emasaai etipat. Kake maijoki shomo tooko mikitaara iloitirua. Kejo Bilia peemekincho ake oloitirua erishata. Ore tenisum embuku e Timothy 4:16 naa kejo be an example to those who hear you. Kalong'ai lelo likining'ito tina aji ino. Kanyioo irorita kining'itoi? Kemorore ening'itoi irorita? Kelomon lenkogong'i, korbuaa, ororei lenkai tenkang' ino. Amu kelo naa kejo oltung'ani kaa nafasi taatumie naiteng'enie kuna kera. Ore enkiteng'enata oonkera tororei lenkai naa kelelek. Amu iro itii aji. Njo egira embaye aendelea nilimu ororei lenkai. Ororei lenkai. Ore igirara aasisho teramatare nilimu ororei lenkai. Ata ninye enijo kagira aitaki Enkai olasar nejo amu etejo Bilia mayian Enkai naisho enkarna naishooyo alang' enang'amu nilimu ororei lenkai. Naa teneeta embaye nataase telo marei nijo amu kejo ororei lenkai kemayian oloisilig Enkai. Kake inepu tenakata nkulie katitin badala nairo oltung'ani ororei lenkai niro mahubiri naihubiri ake nemetorrono. Inepu oltung'ani ejoki oltung'ani miyiolo yie ajo etejo bishop fulani. Miyiolo yie? Ama pailong etejo bishop fulani. Tell your children the word. Amu keeta ororei engolon. Keeta engolon sapuk. Tenisum ninye yie oltung'ani ore itonita adake ijo keshukunye. Toliki nkera inonok ororei. Ata oshi enkolong nainepua nkera ainei kutiti isujate, nepuo orgilata kutiti karibu 6-5 years. Nepuo orgilata. Paa ketoni adala meeta nkilani. Nedalai anang'akino ntokitin tendarruat tenda. So naing'orr ake najo aitonini toi miatata nkilani maanyoo. Emiyiolo ntae ajo ore nye piinepu Enkai Adam etejo Adamu if mikinchopo neripu nkilani earaka. Amu meyieu Enkai iltung'anak lemeishopo. Meyieu Enkai iltung'anak lemikaja lemeishopo. Naiteru airo ina buku e Genesis. Najoki ore apa pias ilo Adam eng'oki hoo nayiolo ajo mee ina kishopo ake eimaki duo ilo rorei kake aitumia naa nanu tine. Ore apa pias ilo Adam eng'oki niaku iltung'anak lemeishopo tedukuya Enkai. Nelo Enkai aripu nkilani nyoo tiaraka amu kiba Enkai iltung'anak lemeishopo. Nchopoto tenakata. Naa kiba Enkai so from that day niiting ina naa kekwetaka aikaja. Ore enkai toki naa nilisema hii kisha unafanya tu. This one is the main one. Aki babe. Enkisiligata naa nkunaang' onkera ang'. Wow. Enkisiligata. Metii nkera ang' kando enkisiligata. Nkunaang' onkera ang'. Tenisum tembuku e Genesis
enkiterunoto 17 orkeek liopishana naa kejo Biblia nchere naa kaitasheyie nanu osotua lai terishata ai oyie weishoi ino indipa yie atulusoi tiatua ishoritin enyenak olning'o losotua lai toontarasi naa kaaku nanu Enkai teyie tenebo weishoi ino nikisuju. Neeku ore enkisiligata Enkai teyiok naa naang' onkera ang', mee yiok ake iting'oki naa kifaa peekintarasaa aitarasaki nkera ang' naa kaoitoi kintarasakinye peekinteng'en inkera ororei Lenkai. Amu etejo tembuku enkigilata oonkitanapat, ore kitanapat taata naisho enoolong' tuunoki inteng'ena inkera inonok toltiren. Tuunoki inteng'ena inkera inonok toltiren. Naa nejia ake etiu Biblia. We have to teach the word of God to our children. Tenemikinteng'en inkera ororei nemeyiolo naa aiteng'en ororei, teach the scripture. Kanyoo peekinteng'en ororei Lenkai? Kejo Psalms 119:130 keyau ororei Lenkai ewang'an. Kitawang'. Ore teninteng'en oltung'ani ororei Lenkai neyau ewang'an. Meeta ororei Lenkai musho. Amu ore nye tanakata nanu naa kalo seminar naiteng'eni ororei Lenkai. Nkera. Yes, ore nkera naa kiaku continuous ometaa ninche openy nikishukokino aiteng'en iyie. Amu meeta naa ninye ororei Lenkai musho. Nemeeta entoki naji kindipa syllabus matapal. Nemeeta enaji idipa ele atayiolo pii entapal ilo. Nemeeta enaji kingraduata yiok kitayiolo ororei Lenkai mekure taata kihitaji peekiyiolou. Kake ore ake piidip oltung'ani atang'amu ororei Lenkai neng'amu enjieunoto especially tening'amaa enkerai naa kiti aiteng'en ororei Lenkai nelotie ina oitoi niomonoki niutaki nirik seminars nincho elo kanisa nisikong' toonkulie wueitin nirere toonkulie wueitin naa kiibung' ororei Lenkai. Amu kayiolo oshi nanu ajo kiibung' amu keetai ilasakutok naa keyau kelo naa mara mingi neeku enkerai olasakutoni. Olasakutoni. Kanyoo? Kiteng'en. Neetai tenakata irkristiano neetai isilamu. Ore orkristianoi naa keure tenelo enkerai enye aboitare isilamu amu kedol enaa keeku nyoo? Osilamui. Ore isilamu kepik inye nkera enye sukuul orkristiano naa keyiolo ake ajo midotu. Naa nejia etiu irmoindi. Amu ketuunokoki aiteng'en. Naa tayiolo ajo keetai nkulie kiteng'ena naa keunokini iltung'ani aiteng'en nejing'aa nemeetai eretoto enkiyeng'esinyati. Amu kwa mfano meesakurore ketii enkiyeng'esinyati naret oltung'ani tine. Enkiyeng'e chafu natii. Kake ore iyiok ora ilairukok otajeuto kiata ororei nikiata olaretoni oji the Holy Spirit enkiyeng'esinyati. So teneng'amu oltung'ani naa keret Enkai metaa nishori engolon naakunye enkerai Enkai. Naa kanyoo peejo Biblia maiteng'ena? Tenkaraki tenitajeuo tenara nanu orpayian netii entomononi ai natajeuo ashu nanu orpayian lai nikitejeuto, ore enjeunoto neme genetical. Mekii niata amu ji orpastai likitoiwuo wempastai. Ji ore entoiwuo inonok naa orbishop. Neeku taata ore ena kerai naini nee embishop kiti neeku keji duo ninye ketii iltung'anak laa kejo embishop teena. Ore teena I tell you it's not genetical. They have to train. Yes. Naa kesipa. Emeetai tenakata nkera orpastani naishindishote. Yes, kesipa. Nemajito lelo pastani litu iteng'en. Keetai ake oloitirwo inyo tenkoitoi nagol oleng tenakata oidimua ntoiwuo toonchot pookin. Paa kanyoo esarunoto ang'? Enkai. Ore enalo aimaki nabo emusho amu mikimut ena kiguana taata naa discipline. Enkanyit. Lazima peekifunza nkera ang' enkanyit. Nikimfunza nkera oltoniei sidai. Enemwalimui, enorpastai, enorbishop, enorkarsis, enolaisinani, ore enkishui natilisho tenkerai naa enkerai naata enkanyit. Ninye enkerai naata enkanyit. Naa kelo ore tekuna katitin naijo ketadoyie ina shoto oleng. Enenkanyit. Naa ketadoyie amu kelo oshi nanu nadol enaa iyiok pae naata embaye nemikiasita kira ntoiwuo. Amu ore apa nanu adamu naa medoyio endama itu dakata kijokini mayieu ina toki. Tapala ina toki. Iimene.
tushukunye imene na eningoji kidogo kitoshoki nikirere kila wakati arere kake kitii taata generation nemerere nkera na yiok pookin nena mikirere nkera nemelikini enkerai entoki nemifaa pias nemelikini enaifaa pias ketii ake nye ketii ake na ore tenakata enkop nikitii na irmalimuni ntokitin kumok kiata TV ormalimui ilo kiata esimu ormalimui ilo kiata boo elatia nitashare irmalimuni lelo amu irmalimuni opake amu kelo neje enkerai eno kang'ani kitii akata ejo neja fulani duo natolikio nechi olotu adekisho nemeyie natii apa ashu nedekisho ning'asia ninye amu joshi medekisho tena me fulani duo najito neja bainye nemeyiolo ajo nejo neja na kitedekishe that's a vocabulary orore yotoningo duo taata nye tenadama elotu practice on time pijo neja kake ora apa noyeyio na kejo kanyo pijo neja ngila elo ntejo neja ingila shomutai enashata ore yiok na ikijo shie kemadare enkerai inyanak nijo kelo nyalala kejo inyanak anyankumbafui nyompanga ujam correct urun correct na kerai itaara yeti na environment pemitoki ajo inatoki tenenetiki waade tenepuo lelo tenemitiye ashu tewei nitu ejokini ashu kwa mfano kelo ninepu nai neja enkerai entoki torrono badala naipotia irekebisha niarare itu taata irekebisha ina kerai mpang'ie ake ina kerai pemitoki ajo enatoki etoni nitu irekebisha yes ninepu irkulie tung'anak laa ore nkera naa nkera ake enaake ore nye mpaka enkerai olarin 10 enkerai ake kiasa enkerai nkuti childish behavior nigira ake aing'or na kifaa piaku out grow amu keetae irkuaki le keraisho neetae sii tabia mbaya orkuak lemesidai laa kifaa pemiasita ina kerai nejia amu kelo nepu enkerai olarin 6 nelotu ake duo neok shai tene neton abukoki loorika 6 years paa kejo ng'oro ake modoshi ena kiyo kake entorishie duo anyo peerishieki emirishie kifaa piidip atayiolo entoki naji no and yes discipline no na lasima pee kinyok aiteng'en inkera metaa ata ninye niking'or enkerai enkomom neyiolou entoki nimiyieu wentoki niyieu nejia piko yiok noyeyio tenikintooshi ninye enkong'u tontainyialaki nisotu enkila ashu nyotu taipang kiti vile niking'ori niime mlango itu kijokini that is discipline na keji eton emodaki naton naa nkera keetae kweli keraisho kake keetae olikae kuak otogiroyie lemokure aa keraisho etaa kepashipashu tina kerai keng'ida kelo ninepu enkae naotiki asulu nkompeni pookin nesulu na enijo aing'or ena kerai etubulua etooro sii ena kerai nkuti baa etooro ajo ketorrono nesulu nkompeni alafu ninepu entomononi ejo huyu anakuanga tu kisirani enkisirani nelotu enkae neim ilomon nkejek neeku kejito taake wuang'a toi baba wuang'a mami wuang'a toi na enkerai natubulua ore ina naa ketii discipline nagira ailack na ore enkiteng'ena pookin enaduo edukuya nikitejo piteng'eni onkulie ake nikiponu aimaki likae kekun mitumoki aiteng'ena enkerai nemeeta enkanyit mitumoki aikata mening'isho ore nye entoki edukuya mikiton aitirring'a inining na aata embaye nabo nayieu ayiolou kivyangu hoo naa kajo nejia apa ketiu ore enkerai piaku meton ainining ng'otonye omenye mitoki ainining likae tung'ani mitoki ainining likae tung'ani kegol oleng amu keeku naa ore tenijoki iyie naigira abuaki ore nye kwanza ore ntokitin kumok naataasa nitu akata correcti neeku ore iyie naje correct naa keeku inyalita kagira iyie ainyal kwa mfano ore tenakata ntoiwuo kumok naa keyau nkera sukuul naa keyau naa kejoki emalimui taara maishinda taara maishinda ore iyie naa kejoki toi nye tiaji tapala amu kaya sukuul peepuo irmalimuni aar elukunya amu italaikine iyie ataara ina lukunya peepuo irmalimuni aar nyoo nitalaikine iyie ataara nyoo ina lukunya nentransfer mehomo sukuul ore entoki enyamali naewuo tenakata tenkop mokure apa eyieuni niari nkera te sukuul tenewoshi peepuku enkiporoi
ore ina natejo kaya sukuul mitumoki atalukunya naa ninye nalotu ajo kanyo pitaara enkerai ai. So magira imaanisha ore discipline naa eng'udi ake. Hoo naa kejo Biblia nchere mimbooyo ake eng'udi irere enkerai ino. Kake keetai oshi entoki naji mayieu. Wena naji teniar enkerai, teneeku iar enkerai arishie ntokitin, penye nimesikia kwa hii generation, they will beat a child so much, atakuwa kichwa ngumu, atakuwa rebellious, atawaisikia, atazoea fimbo. Is that true ama it just means? It is true. Atapake ningapake yok no yeyo jararaki apa lo metoyia lukunya. Miningapake yeji nejia. Keetai ore toi ntokitin pookin naa tenelus entoki kiasi neruoyo. Yeah. Kake ore naa discipline najito naa entoki niutaa enkerai ino metaasa enaishia. Ata ninye tenenya endaa. Keetai ilarin matejo ilarin 3 o 2 nemees enkerai keon tenenya endaa. Kake idol ake ena kerai ajo kenyokita ajo anya kake kegira so ng'oru naa yie nintaas ina kerai pee mimees iweitin inonok nenya ake ninye endaa enye. Kake kajo pae ore enkerai natabaikia ilarin 6 naa keeta entoki nai naidim atayiolo. Naijoki nosa endaa tene niton aitirring'a ompaka nemut. Ore ake piindip nilotu endewuei maisha enkare nikiyaki ina saani. Naa ebaiki nemias 100% vile nitiaka kake kenyok aas. Kelo ninye nijo ore esaani atorikine nekwet alo ayau neitiak nedany. Hiyo ni utoto. Hiyo ni utoto. Hata nye netadanya ketii enkae extent na ni utoto. Kake kelo nikintubulu nkera tenkoitoi nemeret ninye nena kera nemikiret iyie. Kwa mfano etii oshi enkolong natijing'a nahomo sokoni. Nelotu entomononi narikito enkerai taa natubulua karibu 5-6 years ago. Niteru enkerai asulu toys amu kayieu ake kaya ake naa kejo ng'otonye mening. Meeta naa ropiyiani Niake kegira aikurtutaa ena kerai tosokoni negira oltung'ani ailepilep otusulua ntokitin enyenak negirai aajoki talaa. Kanyoo pee mikiure ina kerai tenikijoki we amu migiro oshi ajoki tiaji. Nkiti toki ake ninye enchoo duo peegira. Enchoo duo peegira. Naa keetai enkai toki nai nagira enkerai Pinchake pooki toki nayieu. Amu ore maisha enkitubulunoto oonkera teniaku yes natii throughout niar ina kerai. You will never know no. Teniaku no natii throughout niar ina kerai. Keyieuni no? Oh yes. Yes. Kaata ake ntokitin naa no. Naata entoki naa? Yes. Yes. Naa kisaidia ina kerai. Alafu tenaata ena maisha naa keyieu nche mpaka nkera kutiti explanation. Ijoki mimbung'aki na moti. Amu nyoo maiton ajoki atejo mimbung'aki atipika nai ina moti enkare nairowua naikipej. Neeku talama. Mama kepejisho enkare? Kepejisho enkare talama. Ekipej ake omikintau olchoni. Talama. Naa ncho ake pidol enkare nairowua talama. Kadamu apa aikata tenkiti aji namanya naa kaikiti oleng. Naa kutiti nkera ainei amu kirukuruko. Asi naa kelo napik kule enkima ijo kara forgetful kidogo apa inakata oleng. Kapik kule enkima naarikino. Nalo aing'ua. Neeku kaipot enkerai ai ajoki mama egira kule aibukori. Najo alotu kegira anyikaki negira kule adoyo toljiko. So from that day najoki ncho ake piitum adol emoti nagira adoyo. Sika homo boo. Sika pishomo boo. Najoki amu nyoo najoki keya ninye naa kilipuka ina kima egira kule adoyo neya nijo yie alo anyikaki nibelunye nigusa ele jiko nibelunye. Neeku ncho ake peetum adoyo sikayie homo boo tukai emoti metadoi. That's a safety precaution. Naishorita ake duo. Meji kayieu nedoyo kule kake enakayieu nibukori kule alang nepejo enkerai. So kesidai tenikinteng'en inkera discipline. Naa ore discipline nikinteng'en correcting misbehaviors and praising ama setting limits. Metaa keeta enkerai limit. Mefuande everywhere. Hata kwa kucheza awe na limit. Amu keeta ake sinye endala ewuei nebaiki neruoyo. Niumizana nkera. Niumiza nye keon tiaji. Maana yie niaku kinyototo enkerai
near olenchul telorika nelo adoku tidialo neipid endankai shoto. So ni set limits. Ajo hata ukicheza cheza ukijijali maana unaweza umia. Niaku keyeuni discipline oleng toonkera. Naa keetai wrong discipline. Nayaki nkera enkuretisho. Nejoki entoiwuoi enkerai kelo ninye niar enkerai ombung'a lilie aikonji. You are scaring that child. Inepu enkai naa kiar enkerai niar enkerai ometaa ninye nanau. Yes. What? Inepu enkai naa every mistake ni kiboko. Nibuka enkerai omon niar. Tenedanya enkikompe niar. Na iwosh orkofi na iyarie anything. Niaku ninye ore nye enkai along duo nira sidai enapa najo irmaasai ninchoruno. Niura ake enkerai. Pijo duo ajo mami nikonji amu keji iwoshito orkofi. Kerorono oleng. Kajoki apa nanu mama miar ake enkerai toonkaik. Taara enkerai teng'udi piitoor enkerai esaa ninchorita entoki tenkaina. Wesaa nigira aar. Taara enkerai teng'udi. Miar ake teng'udi enkerai. Naa kesipa miar apa tenkaina. Miar apa irmaasai iltung'anak toonkaik. Eng'udi ake kaja? Eng'oru. Kake niar enkerai toonkaik ometaa tenijo ninye nai autaki entoki enaa homework pijo ikonji ajoki kanyor niipid ninye enkerai openy. Ore nye ake duo ina ake duo ni routine ina kerai. Keetai wrong disciplines. Naa lazima pi understand intoiwuo ajo keetai ilarin le keraisho naa kegira sii ena kerai abulu. So mi expect ena kerai tele ari pias intokitin apa naasita telde ari. Naa teneendelea aas iyie naa nemegira ai-correct the misbehaviors igira aitubulu olikae kuak sidai. Yes. Wow. That is so beautiful. Kayiolo ajo keeta entoki nanoto olaing'urani le Mary Supetio. Naa kaji etii kanisa? Etii kanisa Enkasiti tene. Ewuei nejo Enkasiti. Tenimbung'u tena oitoi esaitoti. Te junction ena nalo Enkasiti primary. Tenapa ang' esaitoti. Ore ake piiwuan teinewueji niilep ake keetai inkuti konai niwosh nibaya kanisa melakwa oleng teine. Wow. This is so beautiful. Kajo nkilomitani 3 mpaka kanisa ashu nye adorrop. Wow. Na kisha ake sinye ning'ore nkera ata nkera nagira aimaa ntokitin naagol amu keya ni-ignore iltung'anak. Enaa naa ina story napa niki-ignore ukaanza kufaint. Ninteru atum enkiterria ake apake nimiata. Kajo naaji ijoki irmaasai tombaa naaji for example enkerai naiminie entoiwuoi enye, maybe they don't follow up, they don't encourage, kanyo naaji indim atiaki? Ore entoki naidim atiaki ebaiki niminie entoiwuoi nabo ashu iminie pokira ashu ebaiki netii entoiwuoi naata nkera naiminie entoiwuo naa ninye naing'orita. Naa keyieu neeku ina toiwuoi aomon Enkai misho enkarriyiano amu ore entoki edukuya kelo naa ore kuna kera nemeeta intoiwuo naa ketum oshi bitterness and they oppose their help. Yes. Mayiolo oshi enaitoning'o iltung'anak oojo amaa taa kulo laa kijo duo kimbung' metaa iltung'anak naa yiok ninche edumakino. Toning'o oshi entoki nijo ina meotiki oshi nena kera. Develop bitterness because they have never replaced you with their parents. Yes. Itu akata eisho enewueji apa netupukunye entoiwuo enyenak nikipik iyie. Itu aikata. Yiolo oshi ajo ore entoiwuoi mikiini paikijokini ng'utunyi ena. Iyiolo ake. Najua hivyo. Iyiolo ake ajo mama ena. Yani ijo ketii ake entoki iyiolo ake ajo mama kena naa mama ena. And by the way, ata ninye enkerai naini nelo ng'otonye piitubuluni naa in a way keyiolou ake ajo me mama ena. So to some extent itu naa aikata ebaiki naa netu aikata interact ontoiwuo enyenak midisciplina micorrecta. So when you come up with discipline ino nemi-interpret ajo egira ake duo discipline kejo because he's not my mother. Me mama lai. Neeku ina peegira. Neeku ore iltung'anak lijo lelo naa keyieu kayiolo ajo mee pookin natii nejia. Ketii ninche naa kegira ake ai-flow oltung'ani pookin apa oewuo aitubulu. Netii naa matejo ntoiwuo enyenak eboitare kake kemuoi. Ashu kenyamal. Ashu keeta ake changamoto naata. Aiwuo sii ayiolou ajo ore nkera naatoni eeta enyamali naje e kiafya naa kiaku rude. They become very rude and very bitter. One, kegira nje struggle entoki nagira aimaa. Two, they hide up in the problem.
wanajificha ndani ya hiyo shida. Ena apa nanu makayiolo ajo maari nemaata entoki naas neeku nyata nye saa naidim ataasa kaanya kaas. Kaanya kaas amu etejo apa oldakitari pee maas. Ata ninye ayiolo ajo kaidim ataasa and then kaidim ake najoki oltung'ani entoki nayieu najoki amu at the end of the story metii oltung'ani laosh. Penaoshi naiterre. Amu etejo apa oldakitari pee maikaja. Pee maoshi so naendelea nanu aaku rude. Aaku very rude neeku nepuo oshi nena kera ke rude.